DXDC Radyoman Report. Nagmalampuson og sadya ang gilusad nga mental health seminar sa DXDC Arman Davao sa Holy Cross of Davao College gahapong adlaw, February 14, 2024. Atol sa symposium, gituki sa resource speaker nga si Precious Manligas, ang mental health specialist ug consultant sa Philippine Mental Health Association kana PMHA Davao Chapter, ang kamahinungdanon sa paghigugma og pag-amuma sa kaugalingon. Ano kung ginaingon nga, pwede kita sad, no? I-enjoy po na to atong kaugalingon para ma-inspire ta nga mo trabaho. Na nindot na karon sa Davao City kay kuan na ta, receptive na ta, mudawat na ta sa concept of mental health. I really appreciate even the media kamo sa DXDC nga ginahimuan gyud ninyo og platform nga maistoryahan sa Sa usab ka estudyante nga si Jasmine Kyle Dampios ang misulti nga iyang nakatunan atol sa seminar magamit niya bisan pa og mahuman na siya sa pag-eskwela. We know how to take care of ourselves, especially for our mental health, as we are also a graduating student who also struggling to keep up our mental health, and we are hoping that we can learn from it and we can retain this knowledge throughout our journey as a student intern here in the Holy Cross of Davao College. In my own way, I prayed. That's one way. I mean, the important thing so that you will be able to keep your mental health and also have a time for yourself. It's always Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.